ngasai aina haijaba political party gi membership card pa mayam yauri moi gyan ta dri bo se hausi aina sida yenganda masida iri mayam iri sida ko akhoi na nga sida mayam iri ba oza santa oza kiran oza rinku akhoi bu kam koina sumai nei na lagi jaino hai manu pa da appeal tau sakra nang political party ma yauri do nang na vote thada gi party do adugi MLA sing do chalaka hai bu ngam bai sakti le di ko sigi poche akhoi sumai nei na roi it will be a different story akhoi sida mamang da phamaga se yengi mayam sina ne makoina khoi nei na se yenga ga sum ngang do saruk ti ko akhoi try tau re yenge da mamang da resign tau ro kholo national party de to kokomi try tau yenge akhoi look round do yenge Prajana resign to Hondavneva. Prajana action Lahudamne, BJP, National Political Party, Amit Saga, politician Mayam negotiate on Navagi, power Pangada, Adugi power to Akoi Prajana resign to Hondavnina, Prajana power to Pio Davneva. Basi yabi over. Adu matung da musila ise kaino kana governor la kana koi expectation se kaino akoi marama pakhalo re governor da ngai ge kaino na arm group sing na iram bachi akoi separate PU adu PU UTPU iram le iram ko hana iram le me adu me am da viral re akoi hum pakhalo re governor jibo kaino gi cookie sing gi mission chang ra jalo moi militant mission chang ra jalo adai do mo koi je suspended animation wele thamme akoi phamal thamme housing na mo koi chingga ba yarak tra kanda akhoi thangsinda isorgi thogal tawge ba yaraktre adigi kongma maruda thogal tawma tamda army na ngak selaga akhoi kano mobile bo luksale ado akhoi gi right to kano se even photo ka bo phangre akhoi isor koram bagi ko akhoi isor da laison tinson tawda kana uma mi ma kano akhoi gi meitei gi laison tinson taw amai bi changmani na paisa le jada no pa mana I son ga do poto che de irela ga pasarasu mabu anti India we uraktore ba even when we are performing our religious activity we are being treated like an anti-Indian. That is why the armed forces have been tracking our record of praying to our ancestral God. Sikanan to holino politicians to holino to. Ado politicians ingi right to moina citizen amagi pibam to right to only elected oregana katang pibam ambrawa. I am Tanzania. Moi worker me am to Putoraga, moi worker me am to Koktoraga mobilize Toraga, a using labor situations, governor negotiate to Wangam Driseka Inova. Aduga being a national political party, Amit Saga Moiga Vazara, Moiga Kari Pop, Honori Gavse, Jose Karim the Prasad exposed to Tiseka Inova. Who is the Tawise Congress Party na Magi meeting a machine gani, Congress Kimi Amlakani, Adu Manunda Moina BJP Sidani Kubako. Only Congress Party Kimi na Kubakuni. BJP Gizu, BJP hold the Ato meeting a machine gani, my Chimen Mamani Kubakuni. But are we enjoying the right? Akoi citizen amagi right to enjoy to ngomi Congress da zo hangjage Congress ki members ing hangjage BJP ki members ing da zo hangjage akoi jibo akoi ki citizen na moi gi hak tu akoi enjoy to phangibo phangda ta di madu party de resign to jam ne ko ai je adu talk se ba adu ga mandate am lok se ba makoi myam da gi ko akoi si sumaina kam kuin lai doi no ai je sida phammi ba ahum jida ngadam na te ba akoi di mayam da ne kano to ne akoi si bel ma king mane twing launa ayuk ke alarm ma king mane ko alarm do king kana mayam na thola di akoi sidum yaw kani akoi mamang da kya yawre akoi CSO gi mi mayam ma civil activist mayam ma wangang ba soi ba kot pa mayam ma ran sijalaga lokap tamba jail thamba yam yawre akoi gi CSO gi su ngarang ngan da luhongi ba mi jail da thamdana apun ma lup ki matamda iyam sunil karam je andan palli je apun ma lup ki matamda tham bhadri ba luhong do adu nupa du bu thaum mari jail tham ne kenogi apun ma lup ki iche manorama gi matamdu da aspa gi damak activist oi bagi adu sugumba sacrifice mayam leyeba praja gi oiba isagi will do pudok seba hojikti pudok ta ya roiba akoi khara na nga ga ada phammaga lerega sum tawbana di maduna di pot to thoroiba adum tang mayam gyan tamina si ai ai thamjage aduga ai Nahakpam Santa Mulak Laksani Wahang Dioza Genoni Kogi, Warwishinama Laganaba, Honaba Matamda, Cookie Fruit with Tongan Mamokogi, Dimanama, Stain Nama, Sapmanaba, Kogi, ITLF, go to the Moki, Karib MLS in Sapmanaba, Kogi Koloma, they could separate administration, Pig the Vanina to Union Territory, Autonomy Pig the have Wapam, Pungoli, Tobuda Wikogi. Maitei fruit ki oiba lairibu lusing basing si dagi di khoi ki sapsa ba ste nama si pi si dawgada bani si yani de ha ba sing ba khoi ki sapsa ba firep am fo ba ngasi fo ba sapsa la thok pa si thengna da ba ngasi gi matang si di kamai ne ingbe kram dai je ge bo maitei na maitei ai fruit si maitei ga ta gi ngang ko no meto manipur rum kai re no dum lo ge maitei na kari gumba maitei ga ta ye ngang ba hek maitei ga ta ngang ba akhoi manipur rum lo ge akhoi gi MLA sing sina Haidi ko koi gi hujik lai political leaders sing sina maitai gi mathakta haira ga di koi na maitai ka tangi ngang ora di
madu pura loire akhoi ju kuki ke chamana ne moi hojiki gun point tor pura chamana ne akhoi na ngang doi se kaino ha ga na Indian constitution na pi right sing je akhoi gi equal exercise to bangam de se si matang na yam hai ga dam ne aduga akhoi na hoji akhoi na uningi se akhoi praja na hoji akhoi chamam na ri se kok na ba ngang ga do sina political level da ngang da ne BJP hai ba political party sina Valte si BJP gi elected member amo oina kari dobagi BJP na manipur si thugaina ba hona bada explanation call tau da base kari maram gi no hai BJP na explain tau da ne masi akoina activist amo oina natraga civil society na smaina phamaga khanaraga ko moida maitaina adu haire natraga kuki na adu haire Valte na adu haire Valte na autonomy pa me haire adudi akoi maitaina kai tau tai ga khana si am la le si ko akoi smain khana dam te si political party na tau dam ne ko BJP na akoi BJP ang dam ne kari gi no ngasi BJP gi party president na why have they allowed Valte to speak against the kayani ko akoi gi constitutionally form tau ge ba Manipur state ama aduga akoi adui mathak ta jo akoi under some circumstance akoi merge tau gi ne with the same people with the number of people and the area of land ko aduna akoi merge tau gi ne akoi India war of independence yauraga akoi India gi independence yauk na ti ba akoi independent country amoina akoi merge tau gi ne se kauroi dam ne ba adugi matam du da akoi lerami ba community ma'am apunba community do adugi da manganga da ba furup se kanano ay kan da meitei ne ba Maitai na kay gumba no mama maitai pangan gi sangang ro ba natraga maitai na kay gumba no mama akoi na atopa tribe ki naga gi matakta tangkhul gi matakta paumai matakta koireng matakta ngang ro ba manipur dum kai ba yare na akoi maitai na akoi na 2500 years 3000 years ki history da akoi na nga ga la ko do akoi ngasi poglei ba irai cha mayam jina politicians jing jina haitab dagi manipur kai bane na logodam ne koi sigi pochi defend tau na ba defend tau ga doi ba jaga si kana na tau doi no hai kana akoi na politically अखोई BJP Congress MPP NPP सी मैम सिना Indian Constitution के article तामो किरन हाइवा तामोरिन गुना हाइवा पोचे exercise तो बंगम दबे पोचे मोई political level दा मोई political party की table दा मोई discussion तो बम चंगे बा से अखोई खुराई जमा तो उना खराव कंगई कोको मीना meeting चामा सिंदना होजी public तो mobilize कन तौरी दरा Fox तो तौरी अमुको न मागी तो तो mobilize तौरी सी duty से अखोई की नते बा civil society duty नते बा से मोइना तौरक्तबैने सिदा अइना खंगनी दि कइनो गांदा फोक्स ना कोकोमी ना अमुको ना अदगी CCS के ना मयाम ना ऑर्गेनाइज तौबा मीटिंग सिंग सिदा फमिली बे मीजिंग दो BJP की वर्कर याव दजाला BJP की मेंबरशिप कार्ड पाइबे याव दजाला कांग्रेस की कार्ड पाइबे याव दजाला मोइ वखंद कई लेगे बा अखोइना पाइरिबा BJP की पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप कार्ड से अखोइ ngasi पाइबा मतिक चारि ब्रावा वाल्ते रंगांगली से BJP की पार्टी प्रेसिडेंट दी अखोइ बाल रिफामी नत्रो BJP की मरक तसु सेपरेशन लेर जाला बा आइना आइनी जे अदगी कांग्रेस की मरक त सेपरेशन लेर जाला बा ngasi अखोइ ओजा बिमोल ना हाइबदो एज एन MP को अखोइ मैथै दबुदी कुकी ना चैलेंज तौरे से हम तौरे को अदुबो एनी पॉलिटिशियन ना बिंग मैथै को मैथै खतगी ngang मसे आई की मोतदी याम nganganing दे आइ तारे को मसिना हेना ने मोइदा हेना नुंगाइबा मा फंगेबा हमदि Valte जी अखोइ गंगी मसे अखोइ हांदे गंगलायम मसी फॉल से कनाइ फॉल नो प्रीवियस गवर्नमेंट सिंग ना गवर्नेंस से चिंग द योहंदबदगी खुलाई पाइबा सिंग से मापांगन कनखलेइने जे कंबियोबा खुलाई पाइबा सिंग से मापान कनखलेइनी असम राइफल का मोइ गक्तगा केदोबे शू तौनरम दोइनो हाउ वाज द मणिपुर गवर्नमेंट एट दैट टाइम असम राइफल कई अथॉरिटी लेगे मोइ शू तौरम बगे अखोइ की स्टेट से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना बाइंड तौबा इलेक्टेड असेंबली हम लेबा को unicameral identity is a single layer assembly ma leiba adugumba elected representative leiba state neba sigumba state amada kana gumba arm India gi based over army mana tuminna sigi state manung da noi suspend toroga operate to ya ni ga ina sign tawnaram sigi matakta matam dugi government duna kari maram gi legal step laude kari gi handon de kari gi explanation call tawde threshold da kari maram gi development tawram dribano Chochanpur kari maram gi hoi development tawdre phare ne to ne lo gi hoi ba action kari gi person lawram de no se akoi mamang da si lan se tawdring da corona mamang da Chandel district da Khingzoi ena khunam leba sigi Khingzoi da aina ningchang ma da corona loire kan da honorable chief minister N Biren na mana Frezol gi SDPO kanogi SDC gi office ka police station je mana online da sanga gi ne ba tamoring ko sigi poche sabal hoi ba se corona mang loire ba why they took so much of time to operate that particular police station adui manakta Assam Rifle came amadi leyo
survival camp se just survival camp lay sing je sum yeng wo ko border ga na border ki pillar na tra boundary ga 100 meter da lay na te ba survival camp lay je like 1-2 kilometer changchal lay ne ba adu no man's land je amu mi tari du gi asom na kan wang da lay du ne ba adu na people to people context je adum lay tam ne khoi do me tei to bu Myanmar da lay gi sing do mandele de lay gi ba de Kabo Valley amanung lay gi ba gi akoi people to people contact lay to wa ne ba adu ga naga sing gi lay si su ngasai maringi kambu gi lay asom da khara lay som da khara lay sumai lay na bane ba kana gi fall no base kana na tawdam no CSO na tawdabra why is the people of Manipur looking at the CSOs when they have elected politicians moi masana vote kahal ngraba vote thada ngraba moi masana ID paiba adugumba political party ma'am lay na akoina political party ma'am sigi moi yoiba phirep se hangdabida Valte na ngangakpa adugii ITLF na torokpa governor na torokare governor unore ti kano thom Robindro governor unore akoi sakar yam thuna semani mayam thola hai ko ado kaino pal akoi ge kano sel na lambi chakpi ya andabdu bo kamain to bigra ge gaina hanguja laba aduge explanation am ta piro ba honorable kano hai tare ko MLA Robindro ko then akoi ge thom bisojit ko irang lei to matam na sakar semani hai nahan gi leiba position du gi clarification am ta governor dei lobi ro ba sitting MLA singna BJP party president honorable chief minister N Biren Singh gi chira wi phitin bir chali ko adu wi kano da wi Facebook da wi ne ai se si mayam se loi wi but is the party president actually acting in favor of the state or not is the question am chao hai se si gi Valte na ngai po se is still a BJP member 10 MLAs are still a BJP member Delhi the civil society organization mayam na jantar mantar da May 3 ki oiba kari guma pangthokani na tawri se is the political party in Manipur ready ko to accept that May 3 was an incident which they do not want are they ready to have a collective meeting ma tawngam gadra moi collective statement ma ut pangam gadra CSO ga public wari sanando honori bai maram se kaino ba politically moi bu jana bla rezala ba politically yanaba leitana khulai pai ba kangbu grana maning dagi lumaga nomai namjal laga nang si hai gadamne nang adu hai de nei mai thadokani nangi properties seize tawni akoi ningjang bi aina hangkhalian gi mayum se mamang na koina JCLP gi bill pass to bonu mitu da nungdang dang khalian mayum mai chai ne mi kya no series Susampur da nungdang da ne hai je nungdang da bill pass to ro matung da kayam thina proactive oina ngai le ram ge se khulai pai sing je ko Susampur da ko adu su kari na propaganda na kari tawe akoi JCLP bill je if the bill passes then akoi Imphal Valley de leibe aroi ngasi gi lan je long time back 2013-14 da moi plan taw loi grabne si lan je ado si khangna why are akoi gi politicians sing jina party gi president sing na kari maram gi no maitai khakta gi ngangi se why are they not talking for the whole of Manipur moi kari maram gi no 34 tribes siga maitai pangan ga akoi gi minority community me am siga punna ngang ba heitra zala ba maitai na ko bru kangam dre ha bise issue oina puthoga maitai praja appease tawna bo hona ba si gi mahuta maitai da ko bru ka ba ya da basida akoi gi moi gi marakta yauri ba indigenous tribe ki leaders sing do kauraga politically famina ba ngam da zala ba si gi situation je is tawna ba akoi kano kayani ko moi gi se samna ba ko bru le ka da le se nemsa gi gen gini why they are not sitting with Nemsakib Gen and trying to resolve the issue. Adugi poto pibangam drabazalaba. Why the governor na taumatamda ngamdamatamda adugi answer. Si mayam se loy namak politically answerable ne. Sida akoina CSO gidi mayam the mit na kong ohen bay wane. Paisazu MLA zinjina paiwe helini ko honorable zinjina loy helini mi yambaso moine heli adu praja na karigino oji pauda. Akoi gi laiba situation sida kano yenga loi leiraga akoina phamaga leibasi yam landra akoi praja singse politically hitang hena active work pagi tangai fada to leitra ba article me am to loi khang le ba tane 13 14 25 tane 28 pa ma akoi right to religion am leitre adu yenga sai gi yam na habi ba movement gi articles ma akoi pura fail hoire hai ba articles singse exercise tawgada ba law gi oiba pochina governor na exercise tawraga madu ngak selaga pugada to ma ngamaktra ne ba adu tati akoi je CSO me am je pullaga uprising ama tawraganda leaders sigi akoina hojikti one MLA sigi akoina mayumna changaga thugai kogai tawro su kaim kana roi maram di moi haik toise isam samna da koi moi tongana hunger strike tawge su kaim kana roi maram di moi isam samna haik toise we are not a sitting MLA akoi di suspended animation da leirabnina koi honorable Biswajit na hai duneba irang leitrakanda government lakani hai is election tawgan lakane neba adu dadi election tawbagi environment je poraktoira natraga ngasai gi
separation gi agenda sida hena kankalakpa mongda tawdoira akoina maitai gakdagi damak yam ngangi khaidi akoi kuki gi ngasai gi keno singse akoina akoina hayening isina kaino ganda BJP party president na BJP ki party gi Valte bu oigera nemza ki gen oigera anybody oisano ko moi ngasai independent candidate KPA na tholeiba ngasai armed group sing na back toroga semba party se sin tabasing sidi BJP should protect their MLAs. BJP should give them adequate security so that they speak for and on behalf of Manipur. Ko adumain taw na akoi gisu MLA sing se they should speak on and for Manipur and not for particular community. Particular community gisu ngang le di ko akoi ngasai gi kano sa akoi na kasi nai na bada akoi Valte na ko si Kuki gi am haire do akoi MLA kai di kem taw ngam dre ga hai base si pot se akoi na akoi MLA na noi su mai tai gi taw ne hai ru ta di akoi su separatist ta hai base da ko akoi si gyan ta um chang ye akoi na taw go si as a leader of the state as the people and community ko 2500 years ki history mapan da cheng export tawanga mamba ma mandale ga leramba Tripura da khoi gi ningthau gi akhoi gi ningol pi gi ba Tripura ga khoi semamba international relation ai tare matam du gi ko si mayam se ningsang akanda we cannot speak only for the Meitei but we are bound ko akhoi da obligation am leiba akhoi na Manipur se nga ga lakuni na akhoi 34 tribe indigenous tribe se moi gi pen ba pen da se yeng akanda akhoi na moi mayam si ga akhoi ga kamaina chapmina bi ya ga da ge ai do adu gi political structure do politicians sing na su puthorpam changeba hojikti akhoi gi kokomina adagi atopa organization mayam na tawrisidi government of India gi strategy sina akhoi mayam se kaihan dore na lawba khatneba politically kana na kai tawrige any political party have they done anything they are still waiting for Amit Shah's command but Amit Shah has failed many times the governor of Manipur has failed 2 times mala matungda yam chaw mong na fail oigrabne ko si simtang han bhai round just mind tamjage Santa Laksha Laksani Wang the Kuki Kuki sing the Taliba demand sing as a center lingang the Tarabra Hybagi Singnavia Wafum the Kuki Buffer zone Tamliba Sigi Matanga Kuki MLA Baltina Tagat Ponduli have Wafum si Pondoki Kuki Buffer zone Manipurgi Manunda Sigumba Buffer zone Tambasi Miam Wang when a Kamkana regulated Wafum Amani Tawadabu Kuki sing the Talib Wafum sing Kuki separate administration si Fangnana Wiki Tanja Pibo when I Kuki CSO sing Wari Shanaba the Natana Kuki Buffer zone Tamjinba Duga Hosik Pow the Waroshin Purukna Navagi Matamasi delay Sung Toro Laiba Sigi Sentana Toriba Tong si the Kamani Yambeo Buffer zone si Kanana Tam Government of India Tam Akoi Buffer zone Tam Waidi Akoina Hagi the Akoi CSO Mayam Akoi Praza Dimandiga Matam Duda Buffer zone Tam Pumatam da Nakan Matugi Zagada Tariba, MLA Singuna, Ayasa Jedo, Tanariba Constituency Sindugi, Praza, the Bull Litoriba, MLA Sindugi, Mogi joint meeting about the Wigeva. Session like the Kampupi, Cycle, Kimnawa, Maga, Hoye, Sonakangi, Nigo, Sigi, and Cycle the Tanariba, Hoye, Kundapum, or Moy MLA, Saint Pamina Giblete, Bishempurga, Tanariba, Matatamba, Sampur, can say Kangwai, Swai, MLA Sing. Pamina giblete political lubola mayam chong le politicians na willingly sigi thabak sing je tawon grabra haibagi poram leiwa tawgra matung da di hujikti buffer zone je lakhrabni na buffer zone je government of India na buffer zone je thame did our politicians at least try to have a talk between themselves so that this buffer zone could be silothom gi formula am da lekhite ba am chengna da ko Masida Moina Somdagi no my cape, Somno India, the Sunday again. India say communal violence am to Tokolam Nanga, see West Bengal the problem I'm talking to ego. To Kanga to Guy am to you be the communal rang to a Bihar the communal rang to a Toy by Irang Zagasing Sida, buffer zone of the Tambrava. Buffer zone Tamaga communities in say bypass on the Vida, block by block Semaga, separate. Jaga Tamakanda Nang Somre Somsankano, Somde Nang Sankano Gain Tose, Manipur, hard boring. It's very shameful. Yamti kind of even Guinness World Record Tamyams and state Amagi, Canada, Kasagi, India, Manunda, Wikipedia, Pati Amazanago, change some room soil. All over the world, it is only in the state of Manipur, within the constitution of India, where blocks of community and linguistic map has been created with the help of central forces. Moi force to mayam to sinner gana ko thammi neba adu matungda negotiation chathara ineba but unfortunately
every political party manungda moi gi tribal leaders in the loy yaw leba none of the political party took any single initiative ama moi gi table da phaminaraga situation si thugaina ba natraga diffuse tawna moina hona gi bamta leite ba political parties singina honor magadi parliament da khara ngang ba adagi akoi keno da tawba adu to ko parliament di law gi oiba pot di everybody adu di citizen la kuntra sina petition da su ya ba supreme court da akoi gi sigi keno se tawbidre ko tre na ko aduna kuba kuna tawbune but then within your party have you organized anything within your party no party manungda BJP Congress whosoever NPP organized tawble braba no gi party president na lairiba no gi manungda yauriba leader me amdo community leaders sing do kauraga party gi members sing do kauraga no conference amar organized tawgi braba last 2 years hele hosi kana ana tawgi ge ba adagi ruling party gi su explanation column to tawgi braba wari ni ko ai nai se mainly ruling party da nei nai se ko ए सड़ा देवी की मतमदा माना प्रेसिडेंट ओय मतमसिदा एनी नोटिस सो कोस नोटिस थागी ब्लेब्रा करी मरम गिनो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इलेक्शन कमीशन की मनुंगदा फॉर्म तौगिबा लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अमगी मनुंगदा लेबा मेंबर खरना इलेक्टेड मेंबर खरना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म तौबा मणिपुर की स्टेटहुड फंगबा स्टेट से थुगाइनबा एजेंडा दा वांगांग इसे कई मरम गिनो न मोय इवन क्लोज डोर डिस्कशन दो तौगिब ले जाला अदु तौगदबगिने मंगासी अखोय पब्लिक का नोमै कपनबा पब्लिक का कनोगा लोगी एजेंसी सिंगा थेंगाइनबा देन अखोय न स्ट्रीट मीटिंग ऑर्गेनाइज तौरिबा अखोय न ngasi गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतकता मोय की पॉलिसी से अखोय दा कनो तौई मोय की कनो अखोय दा कू तौबो चमाना रे गायना अखोय न थोगलागा अखोय सोशल लीडर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मैमना ngang mga mai se akoi se anti india na teba moina ohen maneba anti india se moina ohen maneba moina akoi se akoi da toriba treatment sina maram more kanda akoi gi thamoi da kai no moin toi se akoi wakan da kuki misang change na khalle wari bo ko adai som da separate tokselle ada sona kanda akoi gi kano lai gi dharma gi oiba thoram kan da kholan da na moina akoi da noksalle even firan ke ga to akoi provoke toro se provoke tori ba akoi provocative oira jane hose ko am sounding ga jane ba as an mp kai guma oza pi mol na ma kumba yam na gyan ta ba jnu gi professor amana bauda akoi gi masi gi issue se mang na haibu budi article kano gi akoi gi dharma gi oiba article sing se exercise to on dabni lambi chatta se ma gi akoi gi kano gi constitution na people rights to exercise to on dabni budi ai bane ko but then has the congress party also organized any meeting with so many hockey play moi congress party manungda party president na kauraga moi gi su tribal sing hadi maru oina major oina ko party sing na moi gi manungda yawiba mi sing se tribe sing se kuki gi nomenclature manungda yawba sub tribe sing se moi masana indigenous people ne na congress party na na traga bjp na traga npp na accept to bulai jala ba kana na indigenous no kana na tamno ba are we fighting with every cookie akoi khanai se cookie loin maka khanai raba aduna raba koi buffer zone tham ise for example khalla yeng se mun na ko akoi buffer zone tham maram se kaino india government wants to prove that yes the Meiteis are fighting with the cookie akoi disi kana to holino politicians sing na to hon na tro now hoje akoi ac da pa yum sing kala no ai tum le moi myam ko ado moi myam tum le re hoje na akoi na lambi da thuoga youth myam mobilize tore lekai myam mobilize to le re adu maruk da mu ngasai aina haijaba political party gi membership card pa myam yauri moi gyan ta dri bo se hoje aina sida yengan da masida iri myam iri se ko akoi na nga sida myam iri ba oza santa oza kiran oza rinku akoi bu kam ko ina sumai nei na lagi sai no hai manu pa da appeal tau sakira nang political party ma yauri do nang na vote thada gi party do adu gi mla sing do da chalaga hai bu ngam bai sakti le di ko sigi pot se akoi sumai nei na roi it will be a different story akoi se da mamang da pham ga se yeng yu myam sin na makoi na akoi nei na se yeng ga sum ngang do saruk ti ko akoi try tau re yeng da mamang da resign tau ro kholo national party de to kokomi try tau yeng akoi look round do yeng प्रजाना रिजाइन तो होंदबनेबा प्रजाना एक्शन लहुदबने बीजेपी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी अमित शाह का पॉलिटिशियन मैम नेगोशिएट तौनबदगी पावर फंगदबदो अदुगी पावर दु अखोय प्रजाना रिजाइन तो होंदबनिना प्रजाना पावर दु पिहुदबनेबा मसी याबियोबा अदु मतुंगदा मुजिक लाइजे कइनो गाना गवर्नर ला गाना अखोय एक्सपेक्टेशन से कइनो अखोय मरम पाखलुरे गवर्नर दा साइगे कइनो ना आर्म ग्रुप सिंग इरम चिठी अखोय सेपरेट पियु अदु पियु यूटी पियु इरम लेरम ने को हाना इरम लेमे अदु मे अदु वायरल होरे अखोय हम पाखलुरे गवर्नर जिबो कइनो गी कुकी सिंग मिसंग चंग रदो जालो मोय मिलिटेंट मिसंग चंग रदो जालो अदाय जो मखोय जे सस्पेंडेड एनिमेशन वेले थम्मे अखोय फमल थम्मे हौसिंगना मो अखोय चिंगाबा यारक्तरा कांदा अखोय थांसिंगदा ईश्वरगी थोगल तौगे हाबा यारक्तरे अदगी कोंगमा मरुदा थोगल तौ मतमदा आर्मी ने ngak selaga अखोय कनो मोबाइल बो लुसले
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯐꯥꯎ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯣꯏꯔꯝꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯇꯤꯟꯁꯣꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯇꯤꯟꯁꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯃꯥꯏꯕ ꯑꯃꯥꯏꯕꯤ ꯆꯪꯕꯅꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯟꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯦꯗ ꯏꯔ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯄꯥꯖꯔꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯇꯣꯔꯦꯕ ꯏꯚꯟ ꯋꯦꯟ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ performing our religious activity we are being treated like an anti Indian. That is why the armed groups, armed forces have been tracking our record of praying to our ancestral God. Si kanan to holino politicians jing to holino tro. Ado politicians jing gi right to moina citizen amagi pibam to right to only elected orega na katang pibam ambrawa. Ayan tamjani je. Moi worker me am to puthoroga, moi worker me am to kokthoroga mobilize toroga. Akoi using laiba situation je governor ga negotiate to bangam drise kai no ba. Aduga being a national political party Amit Shah ga moi ga bajana moi ga kari pau phaunari ge hai se hose Karim the Prasad exposed to this again. Who is the Tawise Congress Party na Magi meeting a machine gani, Congress Kimi Mam Lakani, Adu Manunda Moina BJP Sidani Mam Kubaku. Only Congress Party Mina Kubakuni. BJP Gizu, BJP holder, at all meeting a machine gani, my Chimen Mamani Kubakuni. But are we enjoying the right? Akoi citizen amagi right to enjoy to ngami Congress da zo hangjage Congress ki members ing hangjage BJP ki members ing da zo hangjage akoi jibo akoi ki citizen amoi gi hak tu akoi enjoy to phangibo phangda ta di madu party de resign to jam ne akoi ai je adu talk se ba aduga mandate am lok se ba makoi myam da gi ko akoi si sumaina kam kuin lei doi no ai se sida phammi ba ahum jida ngadam na te ba akoi di mayam da ne kano to ne akoi si bel ma king mane tring launa ayuk ke alam ma king mane ko alam do king ga na mayam na thola di akoi sidum yaw kani akoi mamang da kya yawre akoi CSO gi mi mayam ma civil activist mayam ma wangang ba soi ba khot pa mayam ma ran sijal laga lokap tamba jail thamba yam yawre akoi gi CSO gi su ngarang ngan da luhongi ba mi jail da thamdana apun ba lup ki matam da iyam sunil karam je andan palli je apun ba lup ki matam da tham bhadri ba luhong do adu nupa du thau mari jail tham ne kenogi apun ba lup ki iche manorama gi matam du da aspa gi damak activist oi gi adu sugumba sacrifice mayam lei ba praja gi oi ba isagi will do pudok se ba hojik pudok ta ya roi ba akoi khara na nga ga pham ga le ga sum taw bana di maduna di pot to thor roi ba adum tang mayam gyan tamina si ai thamjage aduga ai gi third round je second round je ai so ai close tawjage